Umupfumu arapfuye. Ibyo umva n'ibyishimo by'abafana ba Arsenal nyuma y'imyaka 22 bategereje kuzarwara igikombe cya shampiyona birangiye bakijyanye. Niba waravutse 2005 kuzamura no bwa mbere mu bishinga Arsenal yarwaye igikombe. Niba waravutse umubyeyi wawe afana Arsenal uvuga ngo wari utaramubona rimwe aserebora hamwe rero baserebore ubyumve. Jado Kastari atangaje mu kanya gato gashize ko we ubwe abana be bari batarabona ikipe se afana ibibazaga ngo irakina gusa ntigirwara ibikombe. Ntururize imvi mfite. Yego. Nurura abana batazi se ikipe afana yatwaye igikombe. Uvugishije ukuri pe. Inyaro zirimo kunshira muntu. Kandi ukababuza kwirebera katuni ngo Arsenal iri gukina. Umunsi ku wundi bibaza ngo ariko yikinira iki. Netflix. Ariko ubu ngubu ni wo munsi kugira ngo Arsenal yishime nyuma y'imyaka 22 yaherukaga igikombe muri season ya 2003-2004. ubona uvuga ngo abari gusoza muri kaminuza bari batarabona Arsenal itwara igikombe. Sibo gusa ari n'abayifanye kuva bayifana kugeza n'ubu ngubu bari batarayibona ijyana igikombe. Ndavuga bavutse 2005 kuzamura cyangwa se n'abavutse za 2002 ndategereza ko batahise bayifana ku myaka 2. Abantu bafanaga Arsenal bayibonye itwara igikombe ni bake. Umunyamakuru ugize umupira akaba yarogeje Arsenal ijyana igikombe nabo ni bake. Bashobora kuba batakinakorera uwo mwuga w'itangazamakuru. Abenshi batangiye yarwaye igikombe bataratangira no kumenya impano zabo. Irakijyanye nyuma y'igihe kinini. Congratulations ku baganazi mwese mwarabivunikiye. Mushimira Riteta mwagerukaga ku bwa Arsene Wenger mugifite abakinnyi bakomeye cyane. Ntekereza ko icyo gihe mwana gitwaye nta mukino n'umwe mutsinzwe. Nahanye rero maze ngo mwishime ngo numvisha amakuru ngo hagowe ufite ubukwe ku cyumweru kuko ntago azabona abazabutaha. Nta magambo tutabwiwe. Ahantu kuri mwana itakura umuntu. Ubishyize mu ivanjiri. Aho babigira hose byajyamo. Hanyuma